Inam faluk Olga honia oam feto Carla nebe ho condição moras, ela ia baraka ida ho medida 5x5 nebe didindeit ho sasang at sira. Sira ni moris depende de ba vizinho sira, tamba susar atau buka rasik osang ho sustenta ang. Tuin mai ha convida ita bot sira ho de acompanha história moris husi família nenya. Ouvintes no telespectadores, agora darão a equipa toda no município de Liquiçá, Sukudato, aldeia Kamale Hohoro. E episódio dane a minha cara tudo bem mihoto quando bem não falo ida, onde o feto, nível de condição de deficiência, lá é serviço no lá e rendimento permanente, ato sustenta ser nem rua moris lorong. Mensa ser bela halau ser moris lorong niang, nune ser bela aguenta tohin lorong. Baraka idane maklor lorong fo mahumba inam faluk Olga da Silva no ni feto Carla Fatima Correia. Baraka ho medida 5x5 taka ho au no kalem balun iha de toda matang ida husi oin no la iha zanela. Baraka ne ho quarto rua ida ba inam faluk Olga no ida bani feto Carla. La iha sasan diak maktau iha umalaran. Iha umanene laran inam faluk ne didintan holona udi fo seguro basira usi uda no anin. Ina faluk Olga da Silva haleri kona bafati ne be sira na rua helaba tamba ya tempo udan sira na rua labele toba hodiak tamba umalaran na kono ho udan ben. Ne udan maine o idan dodo kutu kiran udan tama hotu be mak tama hotu mai udan tama be toba be ya udan laran de thare idan ne bang takate be lona atira ne ba ida laran ni hotu tamba ita toba de tiha be udan laran nunane laran ne mus tun hotu idan ne mus tun hotu kiran. Inam faluk Olga da Silva ho idade ne nulu resintolo no ni feto Carla Fatima Correia ho idade rua nulu resing hitu sira na rua hela ia aldeia Kamale Hohoru Sukudato posto administrativo Liquiçá Vila, município Liquiçá. Durante tinambara kona inam faluk no feto ne hela mesa ki baraka ne tamba divorciado ona honia kabin wainhira Carla seidade tinandrua. No ni feto Carla Fatima Correia Mos forma família no hela honia lain i aldeia Seluk. No Carla hari umakain ia nain tolu, to Carla ni ida ikus completa tinandrua, Carla sofre moras ia parte ain ne be senti todan no labele halo movimento. Nune iha tinan hirak pakotuk ne inan Olga da Silva decide balore fila ni feto Carla Fatima Correia hela hamutu konia iha baraka idane tamba inan faluk Olga hare katak Carla ni lain latau matan bani feto. Inan faluk ni consegue lori ni feto Carla ba Hospital Nacional vai bila consegue halau tratamento bani moras por razão la iha ai morok. Amba be hospital dili be mau be será be em primeiro be nacional mai dança ne ami bele tau matam bandiamas tamba ai muruk ne bane karung so kilimi sira seluk ne makin be bele buka toki hane ba hotu hau dança ne em primeiro hau osan la iha los be hau lorinya mai ne mas hau osan la iha tamba diang morasuna ben lorin netik mai ne tamba bulansi mo batura be amai yona ne mas be osan la iha be hola imuruk poniane ne be diana imuruk la iha be am dihan san tampila pal balik sana dian musan de $300 ne mak kau heran los ne itane osan ba potihan be musan de 300 ne sirau ke mo imuruk la iha ne Ho situação ne inam faluk ne senti lá com esperança tamba feto ne beni larang metimba ho condição moras ne be labele halotan botida. Ita sinti tatu bula kina. Ni amustanis. Tama ni moras ni. Ni mabotan moras ransane ni araska. Ni makni araska tira konta. Idan ni ma wan mainda to abai.
ina faluk Olga hateten wain hira nia uan sediak nia kreditu osan husi Morris rasik hudi halau atividade negócio belehetan osan rumah sustenta bani umalaran. Mai beda daune honi uan feto ne be sofre moras stroke nia layona tempo atau halau atividade sirane hudi buka osan tambah nia uan feto kondisau moras ne bela bele hader mesak nune ina faluk ne decidi hodi heinde nia uan feto. Durante be nia sediak ne hau kredit be osan da Morris rasik ni. Nebe hau bisnis ba ata ba serne ba hansa dili serne ba kalai. Or nia moras fali ida ne nunca be hau ba be merkado ne badala ida mus la ihalos. Hau hendik nia ne. Si mataretanya. Lor mako hendik nia aras kalos. Watira osan mus la iha ahante tebes mus la iha hoto. Obokan la dia. Obatu ba foho mas la dia. Sema katarenia. Utu ta oktan anin udan mai mak boy umai da ate be munuhan ihan tiau newan aku konta araska. Ibe haulala awida. Au hendik nia. O situação ida ne halo sirana en ruan Morris sai mukit liutan tambah lai ona dalan seluk hodi belehetang osan. Nune obrigado ina falu koni uan feto Carla lorong kalang huso ajuda ba vizinho sira. Aku orang sana buat tidak la iha ona nak turi tonan sana. Na halu sai da tambal. Se la iha ona antau impresta ba bizinu sirne. Hone si kituan la tahat liman sana paramne rohod hanga hodinya. Ada no tobahane. Hau babi impresta sirne pos rumah lor mai truahan lai. Ita bai tende bizinu sira poneti buat rumah anta ita kontenti rumah. Sir la po kari. Ita mai ita tur ita na. Nya median anta la ihan ita na ruah halusa. Hau dia kwabe aba buka osan pari te hodi holet ni hahan rumah. Hau mora sira anta. Tenti kolen na. La oste taham bikanida makina falu koni uan feto Carla tane lima ba vizinho. Mai be hahu hosi necessidade umalaran tomak depende hotu ba vizinho sira. So ita hau husu ba bizinu sira iha karik bele ajuda itansa. $2, $5 ruan serne ita holan etik te yang sama masin serne, saida serne, mina serne. Selai la iha ona tu rel itu na ba. Kuandu be husu ba bizinu sira mak la iha ona tahan mo itu na hasa soro de tus dia kona. Naran han de itu. Tambah mesak tan oba tane 15. Sira iha sira mai ponete kan taita belhan mina han sabe li soan serne sir fomain kan tasimu paritahan iti sela la iha na hasa soro di torloron mus dia kona en pentin la barik morasa na uhan kaliana. Família idane nunca consumo modo de agruma. Hanesang ina preocupa tebes hone uan feto ne be condição moras. No hakara kato fonetik hahan dia kruma bania oane hodihan mai be hanoin hirak ne obrigado halot metindeit tambah layak bit atu sosa. Situação sirane hamot ina faluk ni esperança no senti Morris ne todan tebes. Hansa pohansa soro sirne. Niahan makida sa soro ne hobe ai fuan sirane. Ai fuan mus niahan cuando ita osan niya ita besosa se osan lai hen telori saira masosa kali. Bizinu sira iha anta me ponetik ba lolo netik ba ita koban niahan. Selai lai ya. Cuando ita osan niya anta ita besosa ikan serne. Hotambe moro tahan serne ita belahan. Osan la iha anta la sosa ora. Tamu ita osan la iha. Ina faluk ni hakarak tebes atu Morris hanesan hoe maseluk. Ni be iha oan ho condição diak. Iha aihan no iha mahonida ni be diak. Nune ni esperança ho publicação ni dane. Entidade relevante no Bom Samaritano sira belefo apoio bania honi uan feto Carla. Hanoi indet buat tidak susar nisa. Buat tidak susar no atu halo saida mak bele atende itane Morris diak. Dene mau hanoi la to oba idane. Torang hotu buat hahanas la ia hotu. Buat kikot nus la ia hotu. Ita diam bahira mak kita niam belgia kanisan siranian. Ita sinti bam sita misa kedita. Si mata ajuda ita. Tamu ita bokan la diakna. Lor nan sana ide itu na dia ni truane konta. Sai mate di tangkari. Mana siramai ona sana amlara mitin tambani kal dia kona kari. Ni bele kala aba baru aba kita ajuda nuan dia kari. Ita mus kita turwa be uma mahoni da kari kona ni tabela teri. Tambah uma saat nebe am husbot babe na iulun sira bele ajuda niti kami. Ia baraka idane ia prepago nebe mak parte de tele instala.
Mabiha momento balong ina faluk ne honi uang feto toba na kokon. Tambah laiha kebit hodi sosa pulsa. Berpulsa hotu tiana osa nus laihan itah nusama beldia. Toba na kukuno na katamba pulsa laihan oba hola variane beba. Asa husu ba alin sira iha $2 $1 poni tinggal hola ka. Tambo itaras kau nana usang laihan oba bukan be. Necessidade sirane be ina faluk ne husuba vizinho sirane, hulia fone empresta. Tambah hoha noin ida katak, se fofila. Hau sudah basira ni hari ini tiknia hau bapoti ha foho au lor ba faan merkado ba po iminian hasane. Apa loro ni dah pila. Ba kareta la iya lori de tuno na tuture. Tambah poho mes kareta la don. Saya ba patke sini tatalo ni ba. Dadau ni ina faluk Olga completa ona idade ne nulu resintolo. Babeto horas ne, sira kase suba subsídio idoso. Tama tena sebe surat tena ba sira la to akoran la ihan fatin lek nuane. Ba tama tena surat orba hira sirma potitan. Wari dani la hatene tan. Apa to sosial. Aulur surat ba sira dan o ba falbe. Hamai fali sep suku sira saite hamai falamnia. Dan sema katwa balan wan moras. Au so helnia. Dia kle husik ba. La ajuda to ona ba. Ne ba mai fali. Natalina Ferreira, no dar vizinho ne befo ajuda mos ba ina faluk Olga one wan feto, fossa sinkatak ina faluk Elga one wan feto ne Moris muki tebes. No hahan lorong kalan depende ba vizinho sira. Quando va nene tour haleri close nene husuba ame kutado la bari kami na rua ohin nene tour de nebe ami hanoin la dia nene pos rumah sane met ansa masi masako li serinso mi tenga ser ajuda fonia ana susar ni tahare tini mat belon tetah tanisha biasa la lorong hame hari sinarone aku tanis de araska de baraska los susah masa $1 desa atau to saku nene araska pamila rasik nungkai da mata-mata hansa ohin haudehan ene lorong kalan cerna ruam misak de ami be na umakain tolo ni mak ajudar to makos Sefi suku dato tokedas ia hela fatin família Olga hodi hare sira na rua ni condição Moris. Mas be sefi suku lamenta ho sefi aldeia kamale hohoru tamba durante ne lato família ne preocupação ba parte relevante sira hodi apoio família ne. Agora setiap bulan kami reunião, antam sira põe informação bahau. Hor ne hau kuliah informação ba itabo sira kata. Hor berua ami ha kantor. Sepi aldeia ida kamalara, ni mak mai hetan informação hene. Dia senhora Olga hone wane família hene la hetan han vulnerável tebes. Antau sepi aldeia mak sala. Sepi aldeia lorlon he mutua patin sel duroni sirada ni sirne. Depois sama ka hau sepsi kam lama telefon ini halpin silateni. Nelos kesre ne realidade. Adam selama ne emane hamlaha susar sila koi loribe lista be vulnerável mai. Ne mata ni han. Ne tengatan emane muri. Usai sepi aldeia ni la belate emang. Sepi aldeia delegada nanti suicida. Anta puneram hapoin lori 150 orang bato ya. Presidente Republika ni Pati. Simulista tau tenba. Seanda ni baru ya tan bele hatamata. Mas hau hein sepi aldeia kumlorum melalui lista mai. Lista debe 150 halu riba termasuk ini. Hau la tene tanpa sira malu riba. Antam dalam rumah ni tama dalam rumah la tama. Autoridade local nos promete o inhira ia programa Ruma Husi Governo se tal prioridade para a família idane. Ba oin akerja ohin ita mai hamutu habusu brigadu baita boster mai to hanu Pati. Ita mai to hane los ba oin tenge hat hetan. Ne governo central hat hetan sane. Ba oin tenge hetan. Ne vulnerável tenge hetan uma. Hetan ai han mais governo. Só que sala mak sepi aldeia. Hafoin ziemeni hala confirmação no sefi aldeia Kamale Hohoru no hetan informação katak durante ne autoridade local sempre hatou bebeik preocupação família vulnerável sirene condição Moris inclui ina faluk Olga hone o feto pa parte relevante mas be la responde. A minha dados ne cada trimestre. Relata le tamane me be buat ite kata sistema de familiarista. E ma be merece essa una senhora ina faluk Olga. Sono itarene condição dança ne. Ite usa consciência humana ite morresi humana. Usame trudare relata dados. Dalla Roma e mane funerável a metama dados. Os lá responde to hindoro. Até agora 2 prore haune la ia estado da tu halo uma degu no bahana pobu ne laira.
Dalam rumah sira fila kata kami melato daros. Dorong kalah hukun hau ne mana hawat. Hawat tene muti ben kata mana lah ke bidu. Masira dada tu respondi basira tus. Hetan sene diretu dia ba uma de kunne. To hau ne aldea kamaloro ne sukurato postu kisabila municipal kisan. Hau ne ra kamaloro sira hetan uma de. Dadau parte Ministério Solidariedade Social no Inclusão Município Liquissa apoio ona ai hambalum ba família Olga, mas bi diretor nacional pessoas portadores de deficiência ateten, equipamos halo ona assessmento social, no equipa se ajuda o de trata ina falo com Olga, onde o anfeto Carla no documento, o de acessa ba subsídio idoso no subsídio ema deficiência. Ebe informação roto centro halona e usi parte direção itahing relatori social quando sira submete mai saída maka ami se halo maka ami se verifica no analisa ninya relatori social serna roto depois ami bele considera ia negócio autossustentável ninya para bele tolong ninya ina ngatu continua halo atividade de negócio pode bele tambah ni o anfeto Carla Fatima ne beke deficiência permanente tobalos bet lorong kalang dan significa kata ali wan Carla Fatima ne moris ne dependente nos ba família e segundo itahare pan inang mos ane sang inang falo tang precisa ter ministério minha intervenção. Diretor ne promete o enhira equipa sira e município ato relatório social ne parte se for prioridade o de for apoio atividade de negócio balumba inang falo Olga hone wan feto. Usi parte a minha hareliu baia negócio autossustentável. Relatório será mais direção verifica no analisa itahahu processo. Nebe tambah questão ita kuliah kona ba orçamento. Então bot hotu tu lau tuir nia processo. Mas atu hati tiret kata hakara ko lakoi senhora Olga honyo feto ami tahu prioridade. Quando relatório social maior ami verifica analisa hanya sampai depois ita processo de orçamento ia fim do fulang idane ou fulang março ita bela hahuna processo de orçamento importante mak relatório social quando mai to na direção ami hahuna processo de orçamento. Ter dado sua direção nacional pessoas portadoras de deficiência e atina rigoroso no Recém Lima, parte Ministério Solidariedade Social no Inclusão, apoio na família vulnerável hat no Recém hat e o município sanu Recém ida, ou atividade tipo autossustentável ka atividade de negócio. No total orçamento nebe maka apoio ba família hat no Recém hat ne, hamutuk rihun hat no Recém walu. No ihatina rihororo no Recém ne, MCC continua lo orçamento rihun hat no Recém walu, o de fo apoio ba família vulnerável sira. História moris si família dane neve composto si ina no anfeto representa a condição moris si família lubong ida e a território nacional neve moris a condição vulnerável. Sira luta ho silêncio sem barulho, podíssimo ser na realidade moris nian. Também precisa de atenção se parte relevante sira tu bele hare no responde ba situação ne ho assistência social neve efetivo. Esperança moris família dane depende da consciência coletiva no ação concreta ou se parte roto. O de garante kata que lá ihe maida ne bem enfrenta susar mesak. Equipa cobertura GMN.